Đuro politika, ne smijem ništa govoriti o njemu, pa vi već sve znate i o njegovim radovima sve znate, ne znate samo cijenu. Ulje na platnu. Cijena ovog ulja na platnu Je. 2000 eura. Plativo u kunama. I pokazuješ ti još nešto? Ajde, pokaži nama. Nama pokaži. Tiljos. To je Edo, je li? Edo. Čekaj, bižim refleksiji da pokušam, ali ne možeš uteći. Evo, svakako Edo Murtić košta? Gvaš. 10.000 kuna. Gvaš. Nije gvaš često na prodaju. 10.000 kuna. A reci mi, meni trenutno nekako najviše sila ova mrtva priroda od Vilima našega. Koliko ona košta? 2.500 kuna. Vilim Svećnjak 2.500 kuna, di ćete lipšeg poklona za pir, za rođendan, za ono, evo sam ti doša, nisam ti doša prazni ruku, aj, di smo ovo, evo nas ustipano, aj, evo ti ova slika, pa, aj sad. Jakelić je krasan, jesmo rekli koliko je Jakelić košta? Koliko to košta? Nismo To je rekli. metarski komad. Reci. 25.000 kunica. 25.000 kuna. Upravo jedno 10-12 manje nego što sam Jakelić prodaje. Ti si monstruozno pristupačan. Jest. Ne zato što si ti peko i ne zato što bi ja to radi prijateljstva našeg rekao, nego stvarno si, brate mili, jeftin. Jeftin, nema veze, sad ću ja tebe nagovoriti. Eto, dragi moj milionski auditoriju, sa ovim uratkom iz galerije Peko, ja se opraštam od vas, ananas, bananas, dosta za danas. Adio vam.